Ibwaga sana mutegeri wa Meru TV nkatho cia mwanya na kugwate uginibwa mwanya gurubo na rua tugikuretera nteto na njira indaza na nteto itumbite kwithira tukiuthurania kuma kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru tugikumenyithia nimbie gwita na mbere ndene ya nthiguru yetu ya Kenya ngakurikanirwa ni tariki 5 mweri ni jwa 4 mwaka 2025 na mwenaniria wetu wa mathithio ukamwita Jacqueline Makena nani ukambita Njeri Wacheupe. Na tukiambiriria nteto cietu ni ati urira Rais William Ruto nwetete na mbere na kwithirwa akithithia ndunga yawe rutere rwa Mount Kenya ntukanarua na kumbite kwithirwa agikinyia rutere rwa Kiambu aretete na mbere na kwithirwa akiwa we akithirwa akirona makatel yara yetete na mbere kwithirwa ya Kenya Maria arimi nguruki Rais netete na mbere na kuga hageta na mbere na kwithirwa akithingatiria mogaruruku yara ya kuthithika ya imera gutigira arimi bonde ba imera bakomba kwithirwa bakigunika gukurumania na imera biao no mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma na nteto utariria. Akiaria President William Ruto muthenya jwa narua ari ntere cha Kithunguri na ugite we ageta na mbere gwikira arimi na kinya nkuruki kurwa na makatero bethirite bakithinia Kenya bunene. Pia watu wa Kithunguri mliniambia ya kwamba tupange mambo ya kilimo. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi ni wakulima wa maziwa, nyinyi ni wakulima wa kahawa, nyinyi ni wakulima wa chai. Ni kweli? Na mimi niliwaambia mambo ya kilimo tutafukuza mabrokers na wakora na matapeli. Hata wale walikuwa wamekita mizizi huko kwa kilimo ya kahawa, wale mabroka wote tumewafukuza. Ndio mumeona bei ya kahawa imepanda kutoka shilingi 70 sasa imefika 110, 120, 130 mpaka 140. Kirima ntujege mogaruruku ja kimera kia majani mutongeria ujo nandi na ugite mustari na jwa mbere na kinya kagwatanira na tongeria bangi nikenda kuleta mogaruruku jaja. Coffee reforms haiwezi kufanyika kwa wizara. Nikasema coffee reforms ikuje kwa ofisi yangu kwa sababu wale watu wa kuteka nyara mambo ya kofi ni watu wenye uwezo mkubwa. Nikasema wakuje wapambane na mimi. Na ndio sababu tumerekebisha leseni zote. Imagine ati mtu mmoja alikuwa na leseni 4. Ati yeye ni mkulima, ako na leseni ya milling, ako na leseni ya broker na ako na leseni ya kununua kahawa. Ndio wamegandamiza watu na wakulima wa kahawa miaka hii yote. Lakini mimi nataka niwahakikishie tumekubaliana na Waziri Mutahi Kagwe ya kwamba mabroka na makatel ya mambo ya kilimo watoke Kenya ama tuwafunge jela ama waende safari hiyo ingine nyinyi mnajua. Kithunguri hoye! Kithunguri hoye! Munasema tuendelee na kazi. Ni aria kirikiria kuromba urumwe na ngwataniro gatigati ga tongeria bagi siasa. Ndio mimi nataka niwaulize jameni, ndugu zangu watu wa Kiambu na Kithunguri. Sawa sawa. Hasa viongozi wa hapa, mimi nataka niwaulize kwa heshima. Tuache mambo ya kupigana. Tuache kupiganisha wananchi. Tuache kushindana. Hawa wananchi si wajinga. Wanajua nani anafanya kazi, nani hafanyi kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kithunguri, si mlitupatia kazi sisi wote? Si MCA ako na kazi? Si mjumbe ako na kazi yake? Si gavana ako na kazi yake? Si mimi niko na kazi yangu? Si kila mtu afanye kazi jameni? Ama namna gani? Si ndio? Si mtihani mtatufanyisha 2027? Si ndio? Mtu akipita mtihani si anaendelea? Mtu akianguka mtihani si anaenda kulima nyumbani? Iko shida? Iko haja ya kupiganisha watu? Iko haja ya kulete fujo? Iko haja ya fitina? Si nyinyi ndio mtasahihisha mtihani yetu? Ni nyinyi ama si nyinyi bwana? Si ndio? Si mliniambia nisomeshe watoto wetu? Si nimeajiri walimu 76,000? Si mliniambia nisimamie kilimo? Nipunguze gharama ya mbegu na mbolea? Si mlisema tuunganishe stima? Tujenge hizi mabarabara? Si mtaniuliza maswali 2027? Si nitajibu maswali? Nikipita mtihani si mimi naendelea? Nikianguka mtihani si mimi naenda kulima? Iko shida yoyote?
What is the problem? Aritie jaja kiri ndiunga yawe ya rutere rwa Mount Kenya ari ntere cha Githunguri iria irigi kaunti ya Kiambu. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Na tugitigana na ripoti yu ya Jeff kuma rutere rwa Kiambu Githunguri na ndito kwamba kutha tuchokeraza kaunti ya Meru na nabo akari bamaitei ira iri wandine ya Kirua gicigo mbunge kia Buri nabo nibombete kuthirwa bagitiumiri na kuonania kiriro kiao na araba kuga ati wamba nibuthiritwe bukiongeleka muno ntereniu na araba kiaria nibaugite ati amba baba nibakwithira bakibaijira ndithie ciao na kinya bikoro biao birabandite mundene nguruki nande akari baba nibetete na mbere na kuthwa bakimeneria antu baraba kuwa nibo bakura interview na mbetsa cianthe kana mbetsa cia becho araba kuwa antu baba nibo botuma wamba bo kethirwa bukiongeleka na ndiri betete na mbere na kuthirwa bakiromba thirikari kwithirwa igitonyera na gutigira ati bakubongela ukaria ntereniu no mariki wetu anteto kuma rutereru no Mwende wa Laiboni ari nacio tariria mukuru jo no kuira na ndo baina nya oi mukuru ona miaka 70 na ndo jo thaika kaburi kara kama au muthiri nya niko tukora tunyunya mari mendende jagite inya mutori agure kaburi ageke iga ukamaga akeje ikathauriro igetire kiwikiriro kia karibantura ya maitei wandine ya Kirua na gicigo mbunge kia Buri betariria mathina yaramba ukulukira nontu bo kuingia kwa wamba bandithia nturene bakiwa kaita kamwenyarira betite miundene na ngaba eta na ndithia cio kenda itika ijwe bura buri yaja ujibwa guru muno ndaka inini ciomete kuia bakigia na bikibiki bagwata mburi ja yuba gakira nkuniene njaire aja utenja na ndira atigiro itinya mburi aja nyango kuguteona aja nyango kinya tupembe tu mundene gatuchaurwa twinana betu ututu chiere nawe wako mwamba umete kuraja twithaba mami no keba interviewitire utiomba gwika ngantu tega pempe teto kwaji Luki baritete mukana kere baraba kura intobire rabia ijwa amwe na kuria baraba watekana bayete kuyuka irweta lioreri tore kiwatho kugura 500 na ndinwe ukuthukia Bruno ntuwe na kwitha bangite nene mburi ne guia antwetanira ageta akagura akaira igwikira mwamba urinya ande ambekira mwana inya juju okwa ngwikirwo inya ndinwe eta iya na ndinwe okwa nte muithani tida mwamba nimbera mwamba nte muitha Bruno ntu nda muitha ja rojo kaga no gankura au bakuguia thirikari yetu ni bajukiria atua turabika kabajukiru atua kali nontu kuiwe nyangia na gutiga njagi na thina bothithia ora bukomba buruburu security tutene buru mbori gweta nande mbori mathingatanio biumia bibi bia thingatana mbori gweta itha na riromba riogere thirikari ni ubalikana no batethia na njira ira cia tumokaria bongeleka nturene security tumba kuromba tukomba thirikari yetu tutethie aja mute ondogori no tuthwo twina end quarter ekwithirwa nya twina askari bakumba tukaria nture no nture nya muntu ariuma kaionge no tugutu security thirikari tukera ni tutethie no tuthinene ira turiti ni nene no tuomba kumaro tukuita kanitina ale no ntu ibaere bakwenyangia antu babeli ito thirikari ne tuigo tutena security aja buru tengoko tembori tembi ukaria bubwega bura muntu akukaria akamenya kintu kinandi muntu agatega ira akona nyamu muntu airite akamatete bikibiki ekirita gantuku kagategero akamenya wimbi Potera Meru TV kuma Kirua na gicigo mbunge kia Buri Mbita Mwende wa Laiboni. Na tugitigana na ripoti ya Mwende wa Laiboni kuma rutere rwa Buri na ndito gachoka aja taunine ya Mutindwa na rana we MP kana mubunge wa North Imenti ni Raim Daud na tetina mbere kwithirwa akimenerwa ni biashara bamwe kuma aja Mutindwa yokangangi ni ara biashara baba bakuga nethiritwe akirita intobia ona kubenga nyombe yu na ara bakuwa bo ni bethiritwe baikara Antone kwa kagita gakaraja kana kwa miaka kathomba na batethirwa bakiona untu ya bubu akiaria kana
bakiaria biashara baba ni baugite bamwe bao kinya barombere kwithirwa bakingwa utuko na guturirwa into biao ome na rankulukia biashara baba baugite bo nande batomba kwithirwa bakiona untu tabobo nontu ni batwire umiaka kathumba na nio baritaira biashara ciao bakomborete nyumba iu na nande nyuma ya Rahim kwirikana kwithirwa akiura nyumba iji na arombere kwithirwa akija na Boris Kathumba na kinya kwithirwa akinga antu bana kubaturiria into biao ome untubura nabo OCPD wa Meru agikujira augite ati antu baba nibo bite kwithirwa bakiawa notice ya kuthama na ni untubura nawe mwakurumura ni mubiashara ndene ya nyombezi o amana lawyer wake ni barekanite na mantu jau na kuwa uti notice bomba kwithirwa bakiawa no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na wikinyiti Antonio na turetera ripoti ije nikiva na kiriro gikinene kiria ringi biashara aria bamwe into biao na ndi bigeri njirene no kabikurirwa na bangi nabo baracimici na barungamiri polisi bombe kwithirwo bakeberangi into biao na rwiro aria bakuga batacabona notice batamenyithio into bubu na bakauga nande nikumbite kwithirwo kwina thina na tonge ukubathithiria uju ni mumbunge wao Jauria Wijikene Rahim Daud wa North Imenti. Tumeletewa order ya kutoka kwa nyumba, tukaambiwa tulipewa notice which we have never been served. Wakakuja na barua ina serve today. Na tukuwa na hiyo kitu yoyote. Alafu tukaambiwa tutoke kwa nyumba na tuharakishe tutoke. Sababu nyumba imenunuliwa. Which hii nyumba inasemekana imenunuliwa na Rahim. Sasa yeye ndiye ametuma watu wakuja watutoe na tunatolewa mpaka tutoe vitu zote kwa duka. Bila kufanya hata matuna mahali ya kwenda sababu saa hii ni usiku na wamekuja 5 wakituambia tutoke. Tuwezi enda koti tusimamishe order hatukuona hata tukupatiwa. Wanasema wamenisafu na mimi sikusafiwa kitu yoyote. So saa hii tunaambiwa tuhame, tukiharakishwa tukiambiwa vitu sitoke. Tujasafiwa na any document. Take advantage ya kuwa mheshimiwa anitoe kwa nyumba akisema amenunua nyumba. Hajanisafu na any notice at all. Mimi naongea kuhusu mheshimiwa Rahim. Hii kazi yote ni yake. Yeye ndiye ametumana nitolewe kwa nyumba bila notice sababu anataka kununua hii nyumba. Bila notice ya kutoka kwa nyumba. Mimi tumekuta na maneno kigafra. Tunaambiwa tuame. Nani amesema hivi? Mheshimiwa Rahim anatupea notice ya one day. Tumekuta hapa tu hours tunatoa vitu na hata tujui tutamaliza saa ngapi. Anatutekea advantage because yeye ni mheshimiwa. Anatutekea advantage because yeye ni mheshimiwa. Tumepatwa mapolisi wamejaa, tunaambiwa tutoe vitu ndio tunatoa. Hapa tuko na mapolisi karibu nomba kwethirwa tutoe vitu ati agitija kuga ende aria mwanya na uria bo bakuga. Good evening. I'm James Kialo, the OCPD in North Sub-County. We are executing the court order which has been long overdue about the tenants who have been served since December 2024. The court order was served to the officer commanding station, Meru Police Station, and I think they have been properly served. There are only 2 tenants. It is an eviction, it's not a demolition. Actually, one of the tenants has complied. She has brought in this rolling to fair away her textile. The other tenant, there were only 2 tenants, who was a Safaricom shop, has no issues as well, although he raised some issues initially, but he has also complied. He has ferried his staff to a nearby shop. So far, the order is being effected calmly. There is no confrontations. We have an auctioneer who is doing the job. Ours is just to observe and maintain law and order. Wakiri Otieno nombete kwithirwa aina jaji ya kuga nyuma ya kwithirwa aliuga gutiri into ya kiu kiomba gusafwa. Askari wamevunjika hapa wengi wakisema ya kwamba walikuwa na order
ukitoka kwa koti, utoke kwa nyumba. The procedure is very clear. Lazima upatie tenant wako notice. Hakuna siku yoyote whether verbal ama written amepatiwa notice. Na hakuna pia siku amepatiwa makaratasi. Wakubwa wa serikali walipokuja walisema wakili wake amepatiwa ministry order yoyote ama makaratasi. Neither mama hajapatiwa makaratasi yote. Kwa hivyo tunasema hii ni it is a wrong thing to be done by people who are purportedly supported by some forces ambayo zitataja kwa ajili ya security purposes, but it is wrong because sheria inatumiwa kuhujumu watu wanyonge bila kufuata njia kamili ambayo itakana ifanyike. Na jo waiguaja une jo jenderete ndene mutindo jo kangangi aria kirinde komba kwithirwo gikirira ni untu bwa MP wao kubanyamaria antu akubatetera ni kuga nande uria nande mureria nkia ni uria batarite na kura ciao jo uomba kwithirwa ukigua na ntena jange mbeta MC Mwetonga nkureterete kuma mutindo jo kangangi Northimenti Meru TV. Nivuga sana MC Mwetonga na tuba guturetera ripoti uri riromba rietu Itonga bireke kunyamaria athini. Na tugita na mbere na ndeto cietu na ndini ati nabo antu babethi kuma rutere rwa Lare na bara bomba kwithirwa bakithambiria ngari ciao kianine kia cibitari u ya Lare na ndini baciumiritie na gwita na mbere kwithirwa bakiromba MC wao no Patrick Mwirigi ombe kwithirwa hagitonyera na gutigira bagucokerwa kieni kiu na araba kuwa na ndi bakonda kwithirwa bagicokia biashara ciao nikienda beta na mbere gwitethia bakiaria akaribaba ni bakuwa ni bombere kwithirwa bakingwa kianine giki na nyuma yao kuingwa ni kiani kiki kiombere kwithirwa gikijukua ni mtu kiumbe urawitete na mbere kwithirwa akirima kiani kiu untu bura bakuwa butubatere kwithirwa bukithithika na untu kiani giki ni kia mwingi mwandiki wetu anzeto kumaruterera mukiri wa Nkunja ari nacio tariria tubakaga wash bagilalamika nindakase ka wash baraba thambaire ngari kianine ke cibitari ya Lare araba wetende kuma be kwingwa kire kianike ni kianjiri kufaindi mtu umwe kiumbe arambete kwithira kianda mpembe kire kianike na babomba kwitha beturu na barabarene kuria thina ndirio tukaloelia itwartera biashara kianike kierothi munya na tuitirite barabara na twokera thoko au thai uongozi bobwe kwa Patrick kimwira buru na musorokwa mantu ya kwandra mpempe na twaritera ngwe tafadhali ontobou nerio burekebisha no ntote mpempe turi ya Lare batwe mantu yore milare ore mituri mami undrene tubakaga wash bagilalamika bakiwa nafasi yo araba ati gutwa bagitera ngwe yo kwena nto binafsi bayogerie bayogikiani kyo bayogira bathukuma mutu yo bethi ni kwa shughuli sio binafsi no nto ba ofisandi kana mantu yate kubwerera na manto yo kusiendera bongwa batwe mbali tware akawo shimwe mwe kawo 16 kianine ke kyombete gwiri wao na ruare tore golele ku impempe yandikuo igere mawe muntu mwe binafsi yao na oleli yao town center mwezi mwetu Patrick kintu kya mbere pio na twoleli atuguria na soke oleli ara twaria na rene wone batu njirene turia o kintu kya mbere kintu kya bilere atwaria ndrene ku batu twaria twisa na itwe twatura twabainge mno ende de ubakiromba kire atongoria barabari kwa bombe kwithia ni bakubacoki kianine ki na baritira ngwesion na baitethia bebongwa pempe ibatiguthoire mina kwa ngirikasha na arora kwina karibu eka 3 na arora no tebi bwetha so no kiani utheri ende nkuromba Patrick pempe tafadhali ikiakuonekana ringi ciakethoire na ni anto binafsi barimete mpempea na anto bakitaji nafasi ya kurutira ngoite kuonekana na batu turia kanso ure batirite twende twe vijana baka wash tukuromba thirikari iyi ikithwania mantu ya devolution na budget ikiwa planiwa kiani kia kitengo gike vijana batire nguinya ka wash na garage kike ya kurura thirikari neruore Lare town center kutubathiri kuthira kwa andi mpempe nya tukaruurirwa ntwani ni kiani ki no ntukiani ki nene muno na gititumika tugendelethe nguo cietu tuendeletha ciguo mea ati kwa kwanda mpempe au twina miunda ya ngirigacha au nyuma sawa au ni wa vijana bathambi bikibiki cio barure ngaranji cio na guthwe mea i town center isa sawa town center ya kwanda mpempe ri twagura loi tugendelea kwe maendeleo turareta tuwati guthwa ya kiani gigitengi
vijana baba ndo bagita na obuthi atu ya twa kabros matiro ria thirikari kijana abuthi ya kamwe agari wa thiringi 10 na matiro ne thirikari na tani ni thirikari kijana wale rutheri abuthi tu ye ana au agethwa ngiri kintu ko isa sawa. Nikiripotera Meru TV kumalare gemena beta mukiri onkonja. Na tugitigana na ripoti ya mukiri kuma rutere rwa Lare na ndi tukathiora muthigo mwanka ruterene rwa Tharaka Nithi na nawe mubunge wa Ekuru kuma rutere rwa Tharaka Nithi no Susan Mwindu no mbite kwithirwa ntukuya narua hakiromba Rais William Ruto kwithirwa hakiwatanithia atongeria ba Meru na Tharaka Nithi nikenda atigira bakwithirwa bagichuira ntaira thini ira cithirito igita na mbere gatigati kao Chemiunda na Kinya Mianka no ntubura nawe gavana wa Meru no mutuma ntwethingio mbite kwithirwa hakiwata mbaru na kuwa we ageta na mbere kwithirwa agitongeria atongeri ba Meru bareo MPs na Kinya MCAs bombe kwithirwa bakigwatanira nikenda bomba kwithirwa bagitigira anto bakwithirwa bakithimirwa Miunda na Kinya kwa wataitu didi cia anto ara batuire nawe Rais William Ruto na mbete kwithirwa akiwata ntubumbaru na kwithirwa akiuria akiuga gavana wa Meru o amwe na gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki ni bethirwa bakigwatanira na kwithirwa bakigwatanithia kaunti ici cio ijire na araugite gutina mwanya wa muntu Mumeru na muntu wa Tharaka ni ntubura na ndibutite na mbere kwithirwa bukiariro na bugwabo bakeja amwe na kutigira bakugwatanithia anto bau nguruki nawe gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki hakiaria netete na mbere na kwithirwa akiromba Rais William Ruto kwithirwa agikira lami njira ira ikuma gatithine gwita rutere rwa Gatunga kuntuburo gwite njira iji ikethirwa igitetheria arimi ba miraa na Kinya abiashara bakimera kiu no mariki wetu wanteto kuma rutere rwa Ndagara wa Iguna ari na ciatariria Jumba makoro ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu na tumirite kanya kirindionga ya Rais William Ruto arare ni ara kichigo munge kia Tharaka ntugo ya igoro kuromba rais gutetheria na kuringanja kisako ya thithia babonda bonda aga Tharaka. Mheshimiwa Rais, kuna vijana hapa wa boda bonda, vijana ambao ulikuja 2022 kuwapatia pesa nyingi tukawasukuma mimi sana mpaka wakafungua sako ya Tharaka boda bonda sako. Tunaomba wakati wowote Mheshimiwa Rais tukikuja kutembelea utusupport ndio sako iweze kuenea. Narankuru kionekanite kuthetera rimu baraba kuruta wira kuntukura komo na batiko gwatandiship allowance ngerekanere ya baraba kuruta wira Gamba Ng'ombe. Kuna areas kama Tharaka na Gamba Ng'ombe ambazo zimekuwa gazetted kama handship areas. Hapa Tharaka walimu peke yao ndio wanapokea handship allowance. Tunaomba Rais, wale wengine ambao wako civil servants, tunaomba kwa unyenyekevu wale wa Tharaka, wale wa Gamba Ng'ombe waweze kuwekwa pale wapate handship yao. Gage tambetwana na Rais William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki gotigeri bakoba watithania botanto gore cha Tharaka Nithi na baraba kaunti ya Meru nikenda bomba gutwera ntera ntiga chamenda na mianka nonto gutire mwanya wa Tharaka Nithi na Meru kendikithie bega mtu kuthimira munda na kunengerwa taito waratwireta ko makani Meru kana Tharaka Nithi. Sisi wa Tharaka na Meru tuko kitu kimoja, ndugu mandugu, na sisi ni majirani. One people, two counties. Tunaomba nyinyi wawili mtuunganishe sisi viongozi wa Tharaka na wa Meru, tuje pamoja tupimue mashamba yetu ndio kila mtu aweze kupatiwa title deed. Na Rais William Ruto agutokere ngoni akiare gorora gionto geke. Tuko na mungwana anaitwa Isaac Mutuma. Huyu mungwana wakiungana na Muthomi, hiyo mnasema one people two counties itakuwa imekamilika. Gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntoithingia agikira kirore mieri ya Rais William Ruto akiwa wagatongoria bunge wa mwana MCA ba Meru kurutha ngwataniro ino na tairombere mujumbe mwakuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu monthe makaujuranira. Kwa Tharaka Nithi ameomba ya kwamba utuunganishe tutatue shinda zetu za mashamba na mipaka. Hiyo umeunganisha tayari, kwa sababu wabunge wangu wa Meru County wako hapa, MCAs wako hapa. Kwa hivyo by the virtue that tuko hapa na tuko na Deputy President Kithure Kindiki, na kuhakikishia shinda ya mashamba kaput.
Ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki akĩũria Rais William Ruto gũtigĩrĩra na kũgwatithania Kariba Meru na Tharaka Nithi gũkũrũkĩra gwĩkĩra rami barabara ya Gatithini kũgwataga Ciongo kumĩra Gatunga kwagithĩria ngendo na biashara. Omba Mheshimiwa Rais, sasa imebaki 13 kilometers peke yake kutoka pale Ciongo mpaka pale inaitwa Gatithini, na tutakuwa na express highway kutoka Maua kwenda mpaka Nairobi. Hata barabara ya miraa tena, magari za miraa haitapita kule Nithi tena, itakuwa inapitia hapa ikielekea Nairobi. Kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtwa Mbita Ndagara Waigũna. Na tugitigana na ripoti ya Ndagara Waigũna tukomba kwitha tugicokera ringi mwanka ruterene rwa Igembe Central na ara nabo hakari kana nthuki imbithi kuma rutere rwa Kiengu East ireri Igembe Central na bara bendete mucetho yo mubira yo maguru na bakethra bakigunika anene ni nyuma ya MCA wao urawijikene na rietwa ya Mheshimiwa Murithi Mutirie kana Kaba Muri kwithirwa hakiambiriria mucetho yo maguru jorojo kumenyekana ya Kaba Muri Cup na ara ombete kwithirwa akiwa timu iji cionthe ikomba kwithirwa ibagicetha mubira jo mwaka finals na timu iji cionthe ikomba kwithirwa ikigunika na njira ya kwawa mubira uniform na ociringi 5,000 okiri timu netete na mbere na kwithirwa akiwa kinya timu ira ikomba kwithirwa igicinda ikethirwa kiawa ciringi 20,000 na baombe kwithirwa nikienda bomba gwita na mbere kwithirwa bagitethia na gutiukiria no mwandiki wetu wa Nteto kuma rutere rwa Murithi waba na Nteto utariria nayo nthuki imbithi nandi ikethirwa igwiritwe untu bunene nuntu bwa kwambirwa kumubira jumweru kana tournament injeru ire ikethirwa ikimenyekana ya Kaba Muri Cup indene ya Kiengu East ire yambiritwe ni MCA wa ruteruru ule wijikene Jamuri. This far si ni kweli nyote nawatakia ushindi, tucheze game ambayo ni friendly na najua mnaenda mbali. Kwa hivyo hii ni mwanzo. After hii mechi najua hata senator wa county tunakuja na ingine pia. Hao wanajua. After hiyo labda MP akuja na ingine. So vijana you'll be busy. Mkimaliza ya Mureye tunakuja na zingine wakati uma na tuko na gavana mpya. Lazima akuwe na gavana kama pia. Siende bona kapo mamora bwe. Thank you so much. Back to you. Kidogo bado tuyamalizana. Piga. Yo. Mubira jojo ambiritie kiumia na giki ndene ya Kiengu East yonthe urayengana aria kwithirito kwina team okienine kionthe kira kindene ya Kiengu nikendi komba gushindana gikombe giki kia Kaba Muri. Mbithira ndi secretary wa FKF Igembe Central ruari batu ya ofisi ya FKF katwina kuwirwo kunene sana na onto bakwithira ruari Igembe East Ward bieni bionthe very busy na onto ba tournament ya Kaba Muri ira yambiriritwe Mheshimiwa Murithi MCA wa Igembe East Ward ntukwena rua ya ofisi ya FKF tukinyete atwinthe no ntubo kungwira mubira jura yomba ku launch ruari Mheshimiwa Kaba Muri kienine kike Kathathene Primary School na yita na mbere bienine bila binge bionthe na rua toyo kujira utongerie boboya na uritingwe boboya boratono na mfano ni Mheshimiwa Kaba Muri. Ashedi o amwe na marifari bakethwa bagwiritwe ala mubira jojo gwatongerwe ni KFF ya Igembe Central. MCA wa ruteru wa Kiariana likitie kuga ati timu cionthe iriga tonya ndene mubire na jojo kana tournament neji uti timu igokira uti timu ikaumara iri choketie njera kana yangurite njera cia utheri o timu ikaigwatira kantu kayo kare kaumira nako ndene ya kienine na yo timu ire gatongeria ikaigwatira 20,000 o amwe na mwarupupu jangi mwanya jara bakomba kwewa aria uniform baetwe ponthe pale batonyete mubire na jojo na timu ira yonthe yekumya kuru kia nine kinya gwatu kage kumaru aria ringwa ute timu ikanete na 5,000 na mubira timu ira kinya mwangato kinya mwisho nara mbwete timu ira gethe the best
ikari wondo ngiri 20 ne kombe na kemburete kombe na mubira timu rega the number 2 eringo ngiri 15 na mubira timu number 3 eringo ngiri 10 na mubira timu number 4 ni ono ndote magwa na number 4 bateta batena 3 non toba ike final tesa sawa na tabura itawa playoffs ilazima ende euni wega the ngiri mwanja naye na mubira kwa hivyo motisha na ngake nkande bazo ni FKF barabe na okova ntemegeza bakona kandi bas tuya kuthira tournament yetha ye vijana ndena sionge guru no ntugwa na mantu amirimu maendre mauro era itawa arthritis inyanga guru ndaciara uniform by the way game based one nguru cina uniform yo chetha na ndenda ita into record utek club yako game based one gite uniform yandika aba mure na mubira utek club ke vole bunya ke montaere net na mubira yore yo mikasa yelo na uniform ya vole bobionde uteskurunya primary montaki nyampana mubira yo chetha kwa hivyo kwenda kwa twathiria no uniform ntekora ngekorona cio twamberie FKF bakabanga murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Kiengo na tukiumaruka ruterene rwa Kiengo Igembe Central tukomba kwitha tugicokera kairimo karuterene rwa Tharaka na arakinya bombe wimbithi kuma ruterene rwa Tharaka rwa Kariga kumenyeka muno ya Ngaini na boni bombete kwitha bagichumire na kweresera mathina jaraba uthairwa bagikurukira bari ya endi Michetho na rabakuwa ni betherwa bakiaga mibira na kinya BNB biega bikumba kwithirwa bagicethera kugurukira matheta jao niro mama Bishop Nicholas Mwathi na urawije kene na dieto ringira gisiasa ya Kanugu no mbete kwithirwa agichumire na gucitaniria na kwithirwa akia ilabu bithatu bya antu arume mibira na kilabu kimwe kia antu aka na rawiteje ni njira imwe ya gukiria antu babethe kiri njira ya Michetho no mwandiki wetu wa Nteto akuma ruterene ru Ndagara Waiguna hari nacio tariria kanjere moya gutigera mbeombe bicukura gukorokera Michetho na mono kagitania karito baingete cukuri bakuthina mbere gukuria talenti ciao Bishop Nicholas Mwathi na ringa kemenyekana takani gukuma wandia chakari nombete gutigera kuringa mbeombe njaki ya mebira kuma ntereino ara kurionga ntere changaini ombete kwethora gitigerira bithatu bya ntorome mebira kirabu kia mbere igaceraka kirabu kia biere ngaini na kia bithatu mutonga na kimo gia ntwaka no tobwesi maria ekoroba ngaini na burambe ndete ciari betu ngaini na araje babariku iko kwenda koroba cianaga badiragie minoga badiragie stress bakara bwega asante sana mbeombe de baraba kuneketa na mebira no wamona kari na tori batariganire gucokia nkatho kiri Bishop Mwathi ikiraba kugeka batetheria kwebanira na mantu mamono kagitania kari tobaingite cukuru kagita kaito kurukirite challenge nyinge mono agakianinie kegeto kia ngaini into kia mbere twagetie mubira okaraithaga kwe mubira gonge tuchethaga ora kina kinya marafiki metu makuya kogire batiombo chetha mubira ko ngocokia nkatho inana mono ke Nicholas oyo wetu akwenda gite kia MCA nkoramba ngai amutethia kuruke giteku kenda omba gutunite mibira no turuthagia kiani eke getu mheshimiwa Nicholas nkatho muno nontu bako tunenkera mibira no kwa thino tigwa twina ara miche kwa twi bienini full time na tukamucokeria nkatho mwanka anakuruka ngwicira kaigwa ari amona ati muno muntu ba twembere muno bana akirabu ni irabu ngwicira bigakura nyato kinyara ingirandi bana kana thawa satutethia gwa kwenderea gutethia kaindo nturero ya Ngaini na gaceraka benderea guthina mbere ruterero ekorongo kiana muno na ndone ikitharimo na nkomwete ikitharimo kuma kwi Ngai amuthurire na amukurukie Ikwe kwenda Murungu aro munenkera kogo support kithomo ya CBC no tinkuona CBC au twerekerete kuri mwana takomba kwandika ende na komba gucetha so inkomucokeria nkatho muno na ana betu ibange muno bomba gucetha kana bena talent mbinge muno kuinkuona talent cia nkinya bathi na cukuru mwana athi kurutha practice ya kithomo pengine taike kia CBC akegwekuruka ira kwena kirabu gia gucetha ana bainge ibenta tinaga gucetha gukununtu batie babana mauntu mainge na meciria mainge makwenyangia batie ona rabathi kunywa batie ona raba baruta tabia ithuku
rothe bakethagira baeregerete mucethoni uyu koguo nontu bobwega mwecimu turuthira nontu bobwega na itogwitikia gekwa kuromba Ngai munengera agaturuthira nkuruki na tugakene mageciga munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna. Na tukitigana na ripoti hiyo ya Ndagara Waiguna tukachokera ringi haja taunine ya Mutindwa na nabo hate thiba mibira mwanya bombete kwithirwa tukwinarwe bagichumiria na wingi na kwithirwa bagikinya kianine ekinene gya Kinoru Stadium na arabetite na mbere na kwithirwa bakionania talent cio kirenjira ya gutetha mibira eu untu bobo na buni bokombete kwithirwa bukiombeka gukurukira Betika Kenya ira nabo boka sponsors barabombete kwithirwa bagisponsor mibira yonde gutigira antu bonde bakomba kwithirwa bakiguna kana bagutetheka gukurukira misetho eje no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na akombete kwithirwa agikinya kiri misetho eje na turetera ripoti eje muthenya jwa narua michetho ndene ya Kinoru Stadium neombete kwithirwa yenderete bwega aria Betika bombete kwithirwa bakionania mantu ja kurigaria o aria achethi bombete kwithirwa bakirigira mbia iria ikonekana nkoroki kumania na baria bakomba kwithirwa bagishinda. Kwa majina naitwa Razak Mbogori Simba ambaye mimi ni Secretary General wa Black Panther Queens. Hapa leo tuko katika mchuano wa Betika ambao ni semi-finals. Game imekuwa ngumu lakini dakika za kwanza tumeweza kufunga bao moja, tunacheza against Gachanka Queens. Alafu dakika ya 78 tumeweza kuongeza bao la pili. Hapa sisi tunatarajia kufika finali ambao tutachuana na Starlets ambao wanajiita Young Starlets. Sisi tumejituma. Wakati ule mwingine tulikuwa namba 3 na sasa tunatarajia kuchukua ushindi tuwe nambari 1 kwa sababu tumekuwa na progress. Kwa County League tulikuwa nambari 1 na sasa hizi tunaamini wachezaji wetu wako na umaarufu na wako na bidii ambayo itawafikisha pale kileleni. Asante sana, jina ni Razak Mbogori. Jina naitwa Shaban Osama. Mimi ni assistant team manager wa Black Panther Queens. Wasichana wetu wako hapa wanajituma sana. Kwa saizi tunaongoza kwa mabao mawili na game ilikuwa ngumu lakini tumeweza kuituliza hiyo pressure na tunatarajia ushindi na tunajua tutachukua hiyo milioni 1 kesho ambayo tunaomba Mwenyezi Mungu atuongoze na tufike finali. Kwa majina ni Sharon Tinyari. Mimi ni mkaji wa Meru. Ama Black Panther Queens player, goalkeeper. Game si rahisi but we thank God. Watu nasema kila hatua dua. Juu bila God hatungefika hapa. As we aim for tomorrow, we always say thank you to God. Juu kila wakati tumekuwa always aiming to the prize. Juu haijakuwa rahisi. Through training, our coaches will always be available to us. Wametusaidia management pia. Wametuwezesha that and then wakatupea moral that we always have the capability of even winning, even in county league. We always aim for now that we will go to Div 2. Yeah, for now, let us as we go tomorrow. Kwa majina ni Anthony Githinji. Mimi ni I'm a student nurse wa katika chuo kikuu cha Kemu. Na leo nimekuja huku kwa shughuli za first aid. I'm with Life Care Hospital. Tumekuja hapa kwa shughuli za first aid kuhakikisha players wakiumia wanapata ile matibabu ya kwanza. So far so good, kunaendelea vizuri na everything is good, everything is going on well. Na pia as a student mimi ni wa Kemu, nimekuja pia kushabikia Kemu. Wanacheza after some times to come and we are happy to be here. Yeah, it's great to be here. Thank you. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndendene ya Mutindwa jwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na tukawibwega sana kiri Betika Kenya na ntupa kwithirwa kinya bakicitaniria gutigira bagukiri miturire ya ntupa bethe na kinya endi asethi mibira mwathani tena mbere kwithirwa akibutharima muno.
Nanga kwira una tomba kutha tugikira gatanta tusetu ugoro bwana Arua ngagucokeria ngatho cia mwanya no tuba kuimba kwithira uria muna batu kumakagita gara twambiririe na nde tomba kutha tukithirikiri gukumenyithia yayo mbete kwithira yagita na mbere ntuku ya Narua ronga kwendera tuko bothongi na bojuri thari mo bimothe na ngakurikania ruju ni ntuku ya Sunday na ni ntuku ira tomba kwithira turi na rumuri rwa siasa kibindi kietu kinene kabisa kia rumuri rwa siasa tharatwethetera tukuburetera tongeria benu bukabori binu na tuketha tuichambua mantu kathumba jaraja na mbere ndene ya nthiguru yetu ngakwendera tukubuthongi na bojuri thari mo bimwathani mwananiri wetu wa mathithio kamwita Jacqueline Makena nani ukambita Njeri Wacheupe.